kod utakmice s Ganom. Oni na utakmici s Ganom su stajali ovde, po strani. Međutim, danas, kad se izgubi lopta, pa je recimo lopta po ovoj strani, uvek je bila ta dijagonala, vidite. Ovde i on uđe ovde. I to je teško bilo probiti. Nemcima ostaviti prostor, dati šansu za kontru, znači dobiti 4 komada. Nemcima zgusnuti ovaj prostor, pogotovo kad ova dva spora centra halfa izađu do pola igrališta, to je idealna šansa. Šta je bilo dobro? Žigić je u skoku bio superiorniji od svih njih. Ili je bio faul, ili je bila dobra povratna lopta gde je on davo lopte Jovanoviću, ovde Stankoviću, Ninkoviću, Kuzmanoviću ili Krasiću, koji su znali da iskoriste jako dobro te situacije, ali kažem, opet smo vratili igru po boku. I to je ono, da li ste videli Kolarova? On je danas 10 puta otišao iza leđa kad je Jovanović ušao unutra, a on nekad čak nije imao snage da se vrati koliko je tu puta napravio ta ponavljanja. Jako su dobro istrčali, bez obzira na nadmorsku visinu koja je bila od 1350 metara, rekli smo, do one morske, čega smo se najviše plašili. Plašili smo se i vremena početka utakmice, obzirom da se utakmica igrala u pola 2, ali smo pokazali prepotentnim Nemcima da nisu više bauk. 4 godine, 5 godina zadnjih nas pobeđuju na sreću. 4-5 puta, po 37 godina su mogli. 37 godina. Ali sad se oni plaše Srba. Malo su bile, vi ste pročitali podcenjivačke izjave u njihovoj štampi. Da, imam njih sada, to ćemo kasnije. Sad ćemo mi njih malo da podcenjemo. Pa ćemo da kažemo ko je taj Lam, Blam, Klose, Mose, Fose, to ne može igrati kod nas ni u drugoj ligi. Klose? Pa ne znam kako se zovu i ne interesuju me, jer su ova deca pokazala da su bolji igrači od njih. Jalali Vera, pokazali su kada trče, kad se bore, kad Nemcima onemoguće da mogu kroz kontru da dođu do gola, da nisu to više ti mnogo kvalitetni Nemci. Slušajte, svi treniraju. Rekli smo šta je najbitnije. Fizički Nemci su uvek bili superiorni u odnosu na nas. Danas nisu. Dobro, ne, ali kad zaboravimo da smo imali igrača više. Nema to veze, slušaj. Mislite 11 na 11 da je bilo isto kao sad ovo što je bilo? Ma nego šta, dobili bi još 2 komada. Oni, nego šta. Ali reći vam gde su danas naši igrači bili pripremljeni. Bili su pripremljeni mentalno i duhovno. Znači, duhovno srce im je bilo pripremljeno da izađu na teren, da izgrinu, da odigraju disciplinovano, da igraju organizovano, da igraju pas igru. Vi ste vidjeli danas, prvi put je ta lopta išla, prvi put nije išla u bunarenje gore na centar fora Žigića. Šta znači mentalno? Oni su podsvesno u glavi naštivali svoj centralni nervni sistem da će dobiti utakmicu. Za razliku od Nemaca, koji mentalno su ušli i nezrelo u ovu utakmicu, jer su mislili da će biti mnogo lako, jer su verovatno pod uticajem utakmice sa Ganom mislili da će oni to 3 komada dovoljno da se pojave, međutim ne može. U fudbalu vidite danas na svetskom prvenstvu svakog mora da pobedi. I za kraj, da ne bi preterao imamo još 20 minuta u svom izlaganju, najbitnije je sad ostati mentalno zreo. Šta znači? Ne ući u neki raskorak između želja i mogućnosti. Shvatiti da se do pobede došlo trčanjem, htenjem, zalaganjem, disciplinom, kolektivom. Jer ako se tu napravi, sad se vrlo mora biti obazriv u odnosu na ove igrače koji nisu igrali. Mora se znati već od sutrašnjeg dana kad se pravi prema njima, kako se odmah se napraviti trening i ponašate se kao da su igrali jednom Panteliću i svima ovim igračima koji nisu. Dozvolite, ekipa nije 11 igrača. Vi ne znate za 5 dana šta može da se desi. Znači, održati jednu ravnotežu mentalne zrelosti, imati isti pristup prema svima i što je najvažnije, ako se već večeras vraćaju za Johannesburg, sad smo čuli, idemo pravo iz aviona na spavanje, na odmor i već od sutra zaboraviti Nemce. Jer ako mi sad budemo 5 dana pričali o Nemcima, a zaboravimo Australiju sad treba pogledati, izanalizirati, jer budite sigurni, evo vidjet ćete, mi smo ko Baba Vangle, vi i ja.
Vidjet ćete kako će oni odigrati utakmicu protiv Gane. Tako da će to biti daleko kvalitetnija Australija nego što je to bila protiv Nemaca. Dobro, donosimo ovdje nove flomastere za sljedeći blok priče i analize.